partagane en ɗo partagane live meɗen on mi hewri ke jama on fo mi accal hay e goto la landi so tawi ko jawontere parti mo hande noon meɗe mari ɗo yewtereji seeɗaji ɗumi duwa on yewtande meɗe tori on kadi so tawi ɗon nande hito angon ko nder commentaire ji accittanollam c'est vrai en wayridiri waɗi balɗe fayda maɗum ƴetti tanji seeɗa inni tun environ 48 heures fayda maɗum 24 heures mi waɗali live mi ala lansude vidéo ji ka pasan fi honno mi woni waɗirde ɗum par ce que ɗo andi ɗe balɗe ɗo ari miɗe ɓitti ha feƴƴiti kerol tawi mi wawata hawtidirde e komi wonko wadde e live ji ɗin donc si Allah jaɓi à partir d' aujourd'hui gila ɗo hande nattir yesso ɓurtay hande kadi wakkilede ɓurtati hande kadi yarede yesso mi andina on no hunde wotere ɗe balɗe ɗo fo hari meɗe defude ko ɓendata ko tawata si ɓenda noon si addama ɗo senditama mo kala haysi ko feccere haysi ko gabbere heeɓi si ñaami dakam mi wona e muɗum ha inchallah ko ɗum mi tori on ɗo partagena en live meɗen on accitano en kadi keurji ko nder live meɗen ɗo andinollan kadi ɗo nande fois on hiiɗo Mamadi e équipe mum on hiiɗo kadi e Bala Samoura donc haray mi yiiɗo Boubacar Diallo salut frère ça va tu vas bien haray mi weltanike ma ko attiɗa kon ƴewde ka live han ɗo mi weltanike jama wonɓe mi sivude ɗo par ce que mi yiiɗo environ 100 personnes taw il y a quelques minutes mi yiɓe ɗo ƴawi ɗo 116 merci beaucoup à toutes et à tous donc haray miɗe weltani jamala guine o moƴƴa ɗe balɗe ɗe won ɗon accite ɗo mi yi kadi woɓɓe landi kelan kadi fi tola mi ƴetta ɗo yewtum seeɗa fi tola woɓɓe landi kelan fi tola ba fode a image on to tola woni honto tola woni min ne a tigui tigui mi anda fi tola fes par ce que komin ami mi yewta no hari kono ɗe balle ɗo mi nodduno mon humpitagol programme ji maɓɓe ɗin toon so tawi ko probléme ɓe mari ma so tawi ko honnum mais mi wawali humpodirde few e o réponda à l'appel few hankin e hande mi yino mo connecti mais mi wawali e humpodirde makko few donc haray maruɓe numéro télégramme makko ma marɗo ma marɗo messenger makko on wawi noddude toon no windi tola ba to TOLA ba on kadi ko BA tun donc on yiyemo kan kadi Fatoumata Binta Diallo bonsoir mon frère ça va Diallo Mohamed Koumba good evening my friends how are you c'est conflit Cerno Amidou Rabilo Diallo Alpha Charles Alpha Omar ko ɗum mi mari komi yewta jama on ɗo WhatsApp on mo interdise kanko WhatsApp o gollirta WhatsApp donc ko Telegram e messenger makko mo noddimo noon heeɓi chance répondugol mo humpodirgol noon e tola no metti fi ha feƴƴiɗi kerol ɗum ɗum ko geppi law humpodirgol e makko no metti fi ba Cerno Madou Sorondo ça va grand e jam je vous pose une question ici pourquoi nous sommes conflit avec le CNRD o yi hande France ko waɗi kon ka woɓɓe noon si tawi ko France waɗi ko hande publication France ko waɗi ko hande mbeɗe tori o yo gaccitana ko commentaire ɗo par ce que o yi France koɓe wi ko Mamadi Doumbouya hay yaltonoɓe moɓe souteni hande ɓe nangi ɓen no fop maɓɓe yeru ɓe nangaka ɓe no exil yeru ɓe nangaka ɓe woɓɓe maɓɓe yeru waranoɓe ɓen no waranoma yeru nangaɓe ɓen no ka prison maison central yeru ɓe nangaka ɓe no exil ko noon mi falano yewtude guepe ka début par ce que ɗon ande donc si ɗum noon feƴƴi ande ɗo kadi ɗe balɗe feƴƴude ɗo en yii programme ko ɓe yaltini kon ka CNT toon en yii constitution maɓɓe mo wiyano o constitution ɗo noon si o votama tum ɓe valide ande on yafoto connexion réseau ji ɗi no faible moƴƴa moƴƴa ɗe balɗe ɗo sengoji amen ga ɓe nda ko ɗum woni wadde ɗum ɗo donc si on faami hunde wotere mi yewtira ɗum ɗo noon programme ji seeɗaji ɗi mi nani toon probléme wonɗo hakkude kanko Idi Amin e Bala Samoura e kamɓe Mamadi Doumbouya conflit wonɗo hakkude maɓɓe on noon ko haaju maɓɓe toon kono mi yewtani toon fi on faamu e conflit wonɗo hakkude CNRD on fou e peuple de Guinée on déjà min landike ɓe opposition landike ɓe membre ɓe CNRD ɓe jaɓali ko ɗum waɗi min jaɓali rente grogol Ousmane gawal gol par ce que ko membre ko membre mbiɗe felliti gawal ko membre du CNRD mi ino au cours encore réponse makko on ko jaabi kon ɗo initi jalla puissance no yennude mo yimɓe buy ɗo no yennude ma c'est pas grave mi aroy janggo e 10 heures 11 heures air Guinée mbiɗe tangguini on yoya live on ɗon komi yewtata fi maɓɓe si ɗum noon feƴƴi ande ɓeɗo ɓe lanni hande kadi ko innete kon feggade ɓe feggike ɓe duɗɗike ɓe anda hande kadi kon to ɓe yarata yafe des réseau ji ɗi wona stable fi honnu kamɓe ɓe respectal charte maɓɓe wiɓe fala confisque de pouvoir on ɓay noon ɓe décidi waɗugol confiscation de pouvoir Mamadi fewno nde o yaltuno ko axe ɗo ƴama on fof kellanimo mi sikki a ala giselo yaltuno kellani ɓe amanimo weltanimo kono on yi ko sakkitor ɗo janfaka ɓeɓe kam mais ɗum ɗo wawata marsude ɗum ɗo wawata marsude fes la gente militaire ne s'en sortira pas fi honno mi wolirani ɗum jentere lanɗo no hakke mi yi
kanko message ko tawata Bala Samura message conflit wonɗo hakkude par ce que hari ɓe décidi no suspendugol ɗebal ɗo Bala Samura mais si tawi ɓe darata si ɓe guérifi suspendugol mo mi yewtana mum par ce que yewtuɗa o kanoɗa accès yo mi yewtuɗo mi frenayi kono fame moƴƴa ɗebalɗe ɗo probléme wonɗo hakkude maɓɓe on kamɓe kamɓe Idi Amin ɓe faalano Idi Amin en desuduno ɗo ɓe waɗayno suspension Bala Samura jusqu'à nouvel ordre par ce que ɗeya balɗe feƴƴinoɗe ɗon andi neeɓi kandi ɓe falnoma wadde suspendi o ka ɓe wannomo suspension jeetuɗe ɓe yimɓe ɗo fof ko wonɗo yiɗe kan noon ɓarido jama on fof attaque jama on fof fi elmingo jama on fof Mamadi Doumbouya en fof meɗen en andi himo deƴƴi o yadata o wowla koye mo mari feere waɗi o yalta o wowla par ce que mo andi constitution mo ɓe waɗi on ɗo si validaka ma ɗo si ɓe votano yaalimo par ce que ɓe validi sengo maɓɓe on kamɓe heddi si jama on tawtay si yawoyɗo ha ɗe balle ɗo feƴƴi dans les prochains jours Mamadi Doumbouya va prendre la parole peut-être il va nous dire il va organiser les élections, il va quitter au pouvoir. Ou bien il va dire à le peuple qu'il sera candidat pour les futures élections pour le retour à leur conseil. Arrête, c'est impossible. Ou bien arrête, c'est possible pour lui parce que c'est lui qui sait. Parce qu'il a dit il ne confisquera jamais le pouvoir. Si tu as un acte, il y a campagne, il y a une décision, il y a ko ton gon ɓe ko majjuɓe majjaɓe kadi ko tawata ɓe yidata laawo sina ɓe deƴƴituɓe woni tranquille ɓe miijiti ko ɓe won ko wadde par ce que ɓe no laaɓani ɓe yo laaɓan kadi peuple de Guinée o no laaɓani Mamadi Doumbouya ko jago on yafoto moƴƴa e yewtereji ɗin simi yeehi ha e nokku mi darike aray secret ji gon to mo wawata yaltinde watti ɗon kadi réseau ji ɗi no faible on wayrilan kadi yiide hanki mi waɗa lecci hanki fayda mi waɗa live lan tori yonu no yaafo moƴƴa si ɗum noon feƴƴi ande ɗo hunde wotere ɓay tun Mamadi Doumbouya o yaltali o yaltali woli ɓe kono hino laaɓani ɓe ko jagguɓe woni wadde wore peuple de Guinée enen kadi wakkilo ɗen siko tippude e meɗen ɓe aroyta ɓe validoya constitution mo ɓe wonade si en wakkilike tum ɓe yaltoytaɗo ɓe naɓe wona candidat si en wakkilaki no en deƴƴi en sikkiɗo leydi ndi jiiɓama fi leydi ndi jiiɓama ɗo hande kadi en acce ɓe waɗa n'importe qui wawata on nani sorti Ceerno Nene Mbow Ceerno mo Nene Mbow yewtere maɓɓe je suis entièrement d'accord avec lui mi aroye noon kankadi janggo mi waɗanoyemo live spécial fi muɗum par ce que mi ɓeyditanaymo ɗon toɓɓe seeɗaji kankadi fi honnu par ce que Ceerno mo Nene Mbow soñjama Laguine ɓe soñjunomo Laguine mi wayno Petit Bari yo Diallo Petit Bari Diallo pardon Petit Bari kan o yi Petit Bari sorti yafoto de ba Ceerno Madou mi anda so tawi ɗo nande live on mbiɗo Ceerno Hamidou kadi Alpha Oumar mi anda so tawi ɗo nande live on miɗe faala yon accitanan commentaire ka live andi no layɗo nande par ce que réseau ji no kuppude moƴƴa mbiɗe marno ɗo disi